这包书不完的大路路，不会干路包不有，也包书不有的喂。go 开始话哈巴谷啊，还未改起那个包诶。Habakkuk chapter 2 verse 20. This is holy temple. This is his holy temple. Let all the earth be silent before him. Hai sơ ma po vi ra thu kia. They po ma shu lai bu hou zi hie nga su wa bu di we. You Poumai ala momana tave kwa tehu zreve loshi loshahini ra tujole da tave buju masho lai jime to tsolo soda ju ala ju jito ni talo ra tule ju bu hana hai ramani shiha buju bu ali sulu redoni ala jime to matai te tsolo soda ke lua jovu tehu zreve loshi losha tave moi meji hie rama ve shiha kwa ngojo ke de lu re doni jime to chu kwa rama hi a kho su ju ju de ju tela sulu le re ka so ha ve va tela a voi pi va ni rama ka lo po ju le a ha ne sa ni jo ta lo kwa the hu zra me to me a du hi ne ra tho ju le ju talu la ju bu hol han ha ramani shiha pu ju bu ali supre doni ramaya khosu le la la ito ma ali li shi ramani pu pu lu bu ju pu e tho su lu bu ju jima to lo tso su ke lu re doni jima to kwa ma tai ti ni ramaka lu pa 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 a khosu ju le apa ni ame polo ajim to talo ratho ta ju de te la sole ramai kwa khosu jole ke raki boje pu ne kalo de da pu ne kalo we ne te hu zra pomana ala pomana pu ne ne shapya te hu zra be lo shi lo shapa do rama ti ke ta ni kalo de Raki boje pu ne kalore ne na to kema poyo te la voizo jo ma po hol hanaza pu jahava talulu ne na to kema talo ne tho sule ne ne ra talo poyo ma po ne ne ha poyo ne na to kema hol hane javu velo moi me la bu ma to pasada khaitama theo zare ve loshi losha chipua ne lo shipuyu moi me ali pasulo da jime to ve hol jime to ve shma matai di ne bahi totwa khali puyo mapo Jesu Christa jinu shakuwe amen
How great thou art! 呢度摸嚟呢，是不是那些？ Oh
Sing all Lohrii blessed assurance. Sing all Lohrii, Jesus our way, ora my mercy, thy Jojo Brisa, thy little Judy, Bang all Lohrii, Uje new Ige, Sushi Pre. Oh, hail the power. Ito mo lai ni su pusule she. Ra posho pule she. Oh
church in the Wildwood. Ito po lana sa Pfokrelo. Le chichon a ju we show bouge de papa we church qui a libre hai il le chi ju a la il le chi a le chichon we Hello. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. This is the word of the Lord. SKABU lipe Jishu Christa juleno ijo achichu rai to shule ramai le kashi de goju smakla vologo ramai jo jupele ramai to shule ra volo to patole Jishu Christa juleno ilowe to worship team. Kralote, thank you so much, worship team, for leading all of us into the mood of worship, into the hearts of worship. God bless you. Idame ijo PNBA, MBCA. He va tsaleme tu zreso
Tu proso pinome mitome soa. Ramai lekashi sigulule no asavulo. Ijo ramai jo jupela da uvumuta petoleye. Ichua PNBA tiso MBCA tiso ni da petoleye welcome soe. Hihiva chilu ramino idameno marishua kuokubu chilu yishua pigo de kuchuhi mochola ramukralo pezete. Hihiva majichu kapeno church topeno. MBCA kruleno church kubukrume. PNBA kruleno church kubukrume topetolo no majichu pega pivano chilu yishua itabale volobwe de kuchuhi pewe hi ramukrako lopeze. Ichulili idame mushuhi ramino akua sa voko soleno solukuruduno idame Reverend PNG Lohrii Rami soko khobia idame mushu sokole. Now I would like to call upon our Reverend PNG Lohrii for the invocation, after which I will give few minutes, or rather 5 minutes, to our Reverend Paulu to come and take the time. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Daiji sa mau Poumai combine with fellowship and he tawila buji mashala rama pa shabiso ito jo alachi de program so dini rama hini so thakora ito program happen rama pa tisi tile VIP ito asasya program solution jo super jadi rama hini yinum jachi pole Jesus Christ yinu mam sim chaza kosole. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Abraham, Isaac, Joko Rame. Didi Poumai Kailipi, Jesus Christa. Yelishisha Mao Poumai Ishishana Hahi. Sa Titia Buji, your center staff at all. Mao me ya, a PNBA ya, have a leader metani. Tile Vienna tate parane. Jo have 2026 vi. April tariacha kuehana hi hai. Jo MBCA alia PNBA vi. Combined fellowship bule ya saga program so di hini. Rabanya talu shere. Tise tile have a tirre. Anan yini yitao church mania kosa. Yepanu kau ju via zero ya. Sana dasar ground hana hini. Jo have we Karong in a way at Zabu. Rama Yesu Tabio. Do let's have a buji ito center staff. I pila. It is pila new. Jutilihi, Jinja Qua buji. It two men a massa buji. Mao churches in down here. Poumai church down here. Jau Qua buji meta. Nina talk up here. Church I have Panivia do a surprise in Yesu Tabio. Rama yo tilihi ita have a nipi le sangora have we at zerani have a super wasobisa. Nielo money ito surhoi. I didn't just so sure and pa a kaiko jizza. Nino jo ito Chipola, Losula, a deal program Tatelisula. It is ito sa Titisula. Had a pair till Jesus Christa, Nivi Cow and Nisa, leader to my peer near Shabio. Yo ito willa wima. Have a buji churches his name. It a pomahinu, mamahinu, where buji church meta. Delegate maya. Have a buji buta telling bue. But it is then a pardon pressure. I just spilling a sound upon a way show. Jisu, Nesa, Mubu Pillan Mubuna, Mapopila Mapona. I didn't do Tilihi. You have a mao issues Alapo is in where Zabuji Tilihisa. Nino Tisitila Vipia. Panita upon Yam County. Le Sihinu Punachinalia, Tujinalia, Asaportalia, Ve do Lowli, ye happen sa. It upon a wife, ye happen sa. Nitani de Paula, ye joked Telepinu, no soba, she did go desa. Jisunina Jepio ya. Jutilhi Memsum Tosa, Sotapira so, Perapira, Mobji Irama, Yimapo, and Lagita, Quabi Rockwam shooting his name. Jutilihini, it was such a pursuit, Dahrii, ya Kaiko Jessa, Nia Jepio ya, Ear Calipi, Jesus Christ, you know, Kosovo. Amen.
Moderator Trolloe Mao Poumai Senapati Karong area churches chap padalibue 14 churches boy Sanazu 14 churches si pastor mat te ti thosua ala church 14 churches thosua chu hai takulan boy e moderator power telem law puso minimum nguli we savan we se wa zoji da po we zpe ha ramane po we zpe a ha chune hizo ma association we shinda staff ala PNBA we shinda staff ma pimato we program ma we wan ji da we zbo sana zoji da ho church ali suwa pimato z khuju li shiju jahine nati to le pesula pimato na du an peswe anaji to fan maji to hi lulu huju wan la li shiju shidu suwa nati to le pile tan ta ko lan bo sana te le lao pu so da pro ta ka direct ta ku su bole sawana jina ji tsuba pelo za pimato buhin la po eta za ji ta asar man pu ko la pu ka lo shula asar ma ta ha pro lo sha ta ku la ne rara khaswa MBCA hi shinda staff administrative staff mato number 1 Reverend Pfokrelo executive secretary pe ha ji ta no title give pesula Philippine law po ko sula a hatna sowa Reverend Robert finance secretary as china sowa Mr. K Niluni mission and evangelism secretary Ada china sowa Miss Kaisa women secretary Angus china sowa Mr. Neli youth secretary That's Arjo Tenasua, Mr. Atas Christian Education Secretary. That's a Hatanasua, PNBA Jahina, Reverend Dr. Joseph Kennedy as the Secretary. Being a Lape Colosula. Next is Ajito Reverend RP Ngupani Finance Secretary. Asatanasua Reverend Dr. Samuel Chishi Mission and Evangelism Secretary. So that's the next in Ajito Mr. N. Rosavini John Youth and Education Secretary. Angus Tenasua Miss Vivuna Women and Sunday School Secretary. So that's the next here MBCA Mauhi Katatisula Mr. Nino Pastor MBC Dimapur Council President Mao Council President Pihabuin Lapekala Sula Mr. Nino Pastor MBCA Dimapur a Hachinasua Mr. Assessor Accountants. Next in Miss Imeni Office Assistant. So next in Mr. Munesher Music Director. Next in Mr. Nipuni Driver. So chu chopa bija ha hai har loza na shinrasta matana ma vai zuma na pu pa kolosula. Next is PNBA hi khakisula PNBA Reverend T.S. Lowli Secretary Poumai Naga Mission Worker Union. Reverend T.S. Lowli. As does Reverend D.L. Sapuni, Director, Poumai Naga Baptist Theological Association. As does Reverend
PM Dashuna President PNBA. Dashuna President. Next is Mr. Nehemiah Office Assistant. Next is Ms. S. Kuna, Mission Office Assistant. Next is Mr. Aviko, Driver. Mao Association he Theological Association with President. Lấy cụ bia lý ra hay rất thường ngắt đi rồi. Mao Association with Theological Association with President. Chứ về này, này bây giờ lão phải có là số này. So chú hay biểu lộ một giờ nó bố phải có là số này. So nó chú chỉ tao nó tele pura hana khai sinh số này. Kralotere, Reverend Paulo, give special gift kapiduna, metaphor tole Karong area, Senapati area, metaphor ida Poumai meme church topeno asa savoso kapigolima, krumia to do kapi Montessori kapi tole ram share kapiso. How it began the MBCA Mau Baptist Churches Association. Putametiso MBC punanameno sobile se dono Pfokrelo ko chilifuli kralole. Before the gospel light and hope touched our hills, the land of Mau and Poumai stood proud, unbending, rooted deep in ancient ways, bound by fear, rituals, and unseen powers. Ida fopeno, chuna cheto gabi. Ida mo so teso ro, kusiga liso ida mo rumonisha. Over move, c'est chuna here, rumaji moteli. Il est mohi auto odzihia ho, rdiwe ya chuna chuno, rumaji rdili. Il est mohi auto odzihija rlowe. C'est ça. Kuzumu chuna tio, ujiga kriti pedali kuzumu imalio, odao kuzosi. Kuchuchwe, move, yeah, Kutsukrumu Nikrumun Capessa. You can wait for Beno, rock, boots, not to know, he'll lick a lot till Moshe. Suduno, Janachano, he so does so, Mozilla for payer, it's Mokrovim Nisha. William Pettigrew stepping gently into our land in the year 1895, carrying not a weapon but a Bible. Ujiri, Krotobuiha. Hello, I come with peace and a message of love. Achewani, I hear William Pettigrew. Yeah, I hear Kodo, Kakramchi Genovuloi. Yeah, Nikrumuhi, Okoka Jikali Nikrumun Chokri como Nilekrumuhi, who shall Julero Vuloi. A group in Nikos Zipamoy.
你过是阿克姆黑夫妇了说，阿克姆你过他是几把麦？啊，第五首过到过，只拿不丢的是个里克到你里发了么？古了，嘿嘿喏，你我克姆头发伊，我去古路比了个事，我干啥事噻？你觉得是阿克姆发福了哈那？就老克姆，是哈夫呢？个卡夫呢？老那嘿，你里没他说的，说不说可个着我多我一分个回答嘿，就好嘛到就，我说那人嘛不说，木夫你那个别是。啊，比不么啦？你俩木夫了么？这是说个头。嘿，你克姆，古了，你克姆能做哎，嘛了嘛的，干你个，我让么侬你克姆，你直播个里，后边路多大？你让他是阿克姆，你俩木夫了么？你让他是个啦，阿克姆服了么？ The doors were shut. The messenger was turned away. Voices rose in anger, hearts hardened in fear. Yet, what they could not see, what no hand could stop, heaven had already begun its work. The seed was sown. Time passed. A new light began to flicker, carried by the Angame evangelist in the halls of Kohima Mission School. A different story was unfolding, a story of hope. Among many, two hearts began to awaken. Kololoko and Ninyo Ngupani opened their hearts and gave their life to Jesus Christ. I'm tular velino hivo baby. Oramino oji peme le shushu joduno for na portfolio sipie. Sutoko omega tago for a lot of juloli. Hotimo ocho saka cruiser yellow. Oji peme ochika kurguruduno lipe Christai muluvo moi. Ana for vano. Oh, modoga pio, ai lega shura ka krabuha. Ino selo chuchu gosli, ka shega kano muvupi, ko progora go jo, ye china chirono remajo, for the bago so rakali crino selo chuchu for his tobuze. Oja, ko join here le hido putia. Katagosa ni pojusu Krista, yi chifte tadile. He china chino, digo chokoli moa. Anaka religious say much penalty. In the year 1922, not by force but through unwavering faith, two souls rose as the first glimmers of light. However, they chose not to return home. They remained among the people, their faith quietly taking roots. Then, in the year 1925, 8 young men journeyed down to Kohima for education. Among them, Kolipuni, Rpuni Chokho, and Pfokrelo encountered the gospel and their lives transformed. When they returned to their village, Punanamwe, they brought the gospel to the fellow villagers. Je lisais ma trouzer piano comme ni comme je lisais ni la voix non oh kolipuni Pfokrelo ye rpuni Chokho atako se hino ke bol nko la remo do jo lisais akrumuno I krumui ko ki kulupilo ko se ora ye silo kre ye akrumuno se ko lo kolimo ni krumuye ko jule ra kre a res fu lo mu hino ni krumuhino otaka kre kaliso ni lis fu lo himudo a dibu malara 这什么都来了代理，说不说可个着，只那个去的我认为，处理服务这些少着，我觉得什么都老服务我们黑道，你打个死，啊，地不么啦？你对边哦，嘛是这么别了么？我让么脱了么？啊，知了么？啊，就那是哩，啊，他们个里开发起了好的，嘛是嘛靠，什么人嘛的，开啥里个来打里贴了么？还打里个来贴开了么？木夫，一口没喏，一口没牛历史，服务啥黑不了服务人为，是的喏，个里开发嘛去嘛来黑的黑，牛里么脱了么？都，我说来开里火锅。
Fanara additional vora tolo, Penomoto, and I knew Lily, Kalikra, a molecle two, Shanako two hide Vulema. Two, Yida Rakaka Toleli, newly Mupulema. Homatado, hide. Hey, move. Fate had arrived, but it did not come unchallenged. It carried a ghost, one that cannot be spoken in words, only endured through suffering. Suduno, ita mai mani ya chino rigo so he so tesor pum lisha. Tonzir pino kumuno malira, inulia mobula morara, chesida kul no vusho joizla. Urumina apotia itakuli krlima, uramuni ita kosele. Ole tile musha, kasar krume. Ita hey no bule musha, fotana mububuras, katosa chanimo. Ita ole jilo, ita kro, kipi bueno kro, ita kro, bro, loheno kro ramuisa, kotogo shunasa. Loheno chovoso ita ko, kro, chapel ita ko, ko provo chovoso leno to shubleshe. They moved down to a place called Krochui, a place that in time would become to be known as Asufar. Ramwe, akrumo jo go talk virtually nibali tito beauty. Amen. Driven out, yet they built with unwavering faith, mocked and scorned, yet their faith stood unshaken. Their suffering became the seed, and from the tears, the foundation of the church was first laid. Lota moi kolihio, ita no suma jibia lota le alato tiva pusena. Oh, kuchuno move ga kutsukrumo kulihina Pfokrelo ota kretemo. Suduno soma kama shama matiobu matia, fota koshlihi ota kakali mujunya bure, ole kashino, promatefa gubu, kamako krigabi, rigochahi promatefa gubuhi. Ai mocho choko, ita urumuhi, pikogali, for maude wa. She, lota moi hi koko disakru inyuli no moshaburushe. Sese move. Ita no mau bua Pfokrelo mozu bua sima. She, ita moi koko disakru burushe. Koli burni, mikro Lohrii, her burnia shiko. Ita mo kosu, ata moi no inyuli no homatagohi. So maude ro mocho ata moi hi. Ita moi kolero bua. She, nida chino kutu uche fedara bu matia. Nyumino, tago uji, maniko kroda hioli, rubio, nidana nida rice, twasble, she nulia divu burushe. Kala chozir pino krumui, nikrumuna krumui, acharili malira, ana nikrumuno, kaza kazanas nikrumuno molla, lachi chulno akrumui, kodi savo jolisa akrumua, inulis vu, aqua inumis sa manima krakor jonas sobile. Move ga petsus cholodo. In 1927, the first church was established in Mau land at Punanamui village. Also, with the coming of the Tangkul evangelists and the early Christians, were nurtured, encouraged, and the growth was made easier. The flame did not stop there, it only began to spread. Hey, nikruma burado, I pihu you no vuloi. Nikruma hi ko hi cholo sa shwe. Nikruma lat telo, nita moi kolimoy. Akruma so teso nita yi babokro pile. As the gospel spread,
it reached Maiba village, but the hearts of the people were not ready to receive it. Lohrii arrived in Maiba to share the first message of the gospel, introducing Christianity to the community. 이크무노 코스골로히 이크무고리 클라모셰 뽀무치지고사 모노 마하무치비아 오코히 마라모로베 달리셰 Kaso. Je vous sais moi. Levez-vous. Oh. Je vous sais donc. Oui, mais Oh. Acha. Ai, jo. Ita meli no croix. Ça va ai ta go chole se. Ai inta nyu mai ba li se vula. Acha. Chokho ka ko se vano vulu moi. Ana. Jo ita. Jésus Christ ai follow mli chere. Ora kali bue. Ko khikulu ko lo kali bue. Oram kali bue. Fono. Ikrumu isa. Achachura. Foli krino buse se dos no inta follow mli chere. 验岁让别特别，你让拖头子了，验岁让别来，验岁让别来，也，你让我来个，你让这块我来个，一到你住还是住，我带不住，可能带不住，住里边，手洗我，手骗我，这个你让溜起来，住手骗我，你让溜起来个，我住在地区不？还蛮严哟，我来。 A bold challenge was laid before Lohrii, the evangelist from Punanamoy, and every eye turned towards the evangelist. Villagers watched from afar, their eyes filled with fear, anticipating harm, bracing for judgment. Chokho ye. Chokho ne va ye. Chokho ka shiga le va. Na ura mo ko le krino. Bose. Nira ko ha ye do. Nira ko ha luche ye. Ura mo he ikuma follow mlisha. Ito nyima nira ko do. Ikuma ko roma mo le. Ura mo follow nyere le. Ura mo mo le le. Timo raga le bulisa. Vulote. Ma chipelesha. Fona rakumu chuju lisno. Amen. And in Maiba, fear was shattered, faith was born. The gospel did not stop, it flowed, spreading from village to village. Thus, the gospel journeyed onward to Poumai, to Maram, and far beyond. By 1937, the first Poumai church was established at Maiba, and the light continued to shine from village to village. What was once met with rejection blossomed into a powerful movement of salvation and new life. Kaloi MBCA Punanamai Youth Matoni. How it began? Poumai tadihi, mama tadihi, Christianity kak invesa tiha itohi doni soto so sunga tu pure super biju rama kila meto ma lipe puma rama shia pui sulake. Bible bu ali chole Psalm number 133 verse 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Theonzura kimato zulu alikai soni kwani shujuju kwani bijuju hai dajugu de zevisa de hai ramachipo vidla jo memana pomana savane vekwani ali suju de na haye jevi moy ngoshie de aliha ramani savani to alikai soni puma tede alihini Barat River Lohrii hini, mama subaju tadi senapati tadi hini wishuni ito dia tu pegatia, tadi kuah, mama kuah rot juju tali hangol waznia, ramai kalau popuan biuwe, Poumai mamai
tele ali hiong lo zo chawi shoni kwa ni dupo ko la ni ti ti ta ku phu ju wa ni association ta ku ta sin ma kwa ni ali so mo she de ha zu fa ni tele hin church leader ma to so van ve me ju ba kha ra kai ju adu du khan ha Senapati tawn hin ho so la sa ha abo chukre 2022 hin i to mai mi so sa the za zovu ha na hi ta ve do ni i to ko ve so ni bu ma ni ve lo za bu ju ma ma kin lo sa bo ma kin lo sa holo halo ni bu do ni bu sin ma ve lo za bu ju thiong dra ma te de hin za ma po Jesus Christ ji hin ni asa welcome supon bi we jo ito hana sule de tele ki tesit telenia tenia roglo zo ka kila ha di ito zu to lia joni lo via ana hos ma to ni lo du shoni ma ma po ma to ni lo du shoni te roju tenia ju pai ma ne savana sole din soda po ba ju program na jo lo ito ba ve lo re savana choko te raman lo shi po ya ne do do jo te res ma jo lo te sit lia ve po ni ma ve lo was ni ya raman ko lo popon bi we choko te ma ta ve lo bi ju ha jingo bi we ito ve mai mi ha ve le pa su le de ilu chi we savana jo introduction te ni hi welcome address te le ha na hi church da kini ve sa de ito ha rani ju su la samane MBCA delegation velo ju za na le not you put you tai de za e MBCA represent so ve de mato ba khali lava bulu ko lo le okay kalore next here PNBA represent so ani PNBA church delegation velo biju mate dunia bakali lava bulu ko lo le okay kalore saponi host churches mato host churches Senapati Karong area ni Poumai mama church ki da kuli bue host churches mato bakali lava bulu ko lo le host mane po be mama hi to ve ha kalore jo lo ma sho hi ito program hana ha seven voin sole de ni to ni vachi po ne so ko to le ki slide change daulia seven pa mo shalo jo ve don bure ito ve program hi speaker Reverend Los Thogate ana MBCA va alivani issue alivani piu sevani to mai mi hi velu le velu lo more one velo zabu thondre me to ni le program hi on lo banner hi on lo Reverend Los Loa jo lo seven data re de ha daso sa de confession buluwe ana na ha bogini MBCA issue alivani piu velo mbare langa shore ana piu sa ji pa wi shoju Reverend Dr. Timon ne piu so do chi popular samane ito allo sapula hedin za thondre me to hi ponne jo lo ito ini tele doli popular jo ko ke hana hi na no super biju chi popular biju ma to ni so da pulot ko la alia Reverend Dr. Joseph Kennedy PNBA Executive Secretary niya la shini na ko hada Hanover super ko le raka ne jo ito ve hall inauguration super biju administrator Reverend S. Dapni, PBCS with Pastor Alia Tala Tabju, PNBA with former Mission Secretary Alisone, Bue, Joe Hall Happy inauguration one pickle upon him, Puhi, Nakoti. Okay. Kalore Mashonahi, Joko Kihi, cheaper away, popular Madame Sonela, born and brought up from Wenham, Anna. Hey, jihini piu hai purul okupa mati church members so tare piu hai raman le shipuya mai po veli bue na po dia veli bue jo khoi piu ni ito hin chi po avi po pole
Master nahi Joko ke ito hin greetings with pleasure Reverend A. Pfokrelo, Executive Secretary MBCA Pua Raman Lashipua Kika hin Ramani Nama Adda Pukete Potu Ahai not you Ahai Puni MBCA we Executive Secretary so we have final year first time Tam Arana we final year Tare there Ministry Dunia Puki Dunia ito Vaji Popua Nagopi with greetings are ito Kate the Posole. How it began. Ito tadi Christianity heka kini biasa tini supu biju team atau team leader ni apa double kalau le ni to hia nak koti dili. Ito ni memory ada so kaya pula. How it began. MBCA puna nama team leader. Point tu kalau Okay, next Chokho itu hi ramachi pawe Lohrii ni pu pelaju queer leader niya na koti titlia pa popular kalau le. Kalau le masoni ko ane shama pu vazani Jovi inaugurate program hana zoni doshua ma vepua ven sura dune ito mate dunia kwane vaji popua ni program ha vela tapura duni ito vaji popula ke rin tahi ponne alia dosho te ni masa shojo va tawle so rebue ito ne zko biju ito vidi purisiem emelera vela sovani dosho te ni hi odoza ve ma biju kama samato kina pamato hia so biju ma poma ve combine fellowship ve ke di ha message up la puya kwane ve rat ho job le kalu le de machine pop be kalu re ram mahabl ke lipeo Jishu Christa micro sisubili meme kala Poumai yelo kumda third like PNBA central staff mat third like tiaso MBCA central staff mat third like tiaso lipeo Jishu Christa shil no loswe lipeo Jishu Christa ja sa amanis matano ira meme Poumai third like pile mo buka pizza mo solo sona ai penye tiriva ida mai introduction hino jang Ngupani no Reverend Ngupani no introduce to arbi dono krado tire ai greetings te fa team na he ka va phuba do jo ko tu do akua greetings ka pele no zu do pe pho ka bial so le da ida ma kwa tsa ida mai Mrs TH Sonela no top to le ida mai khola pha ba mani ka pi so le. You know, I verse makapongos really Luke chapter 10 verse 25. Luke chapter 10 verse 25 nari greetings kriwa da ai idama hi pebinye idama team na hai have a kodok jo na have arwano ji MBCA hai PNBA ji major target main target main prayer for our people idama me do not have a MBCA hai PNBA no maji chupe ko mara mai no ara khoko na motsa kama ze he gwa jo akwa ina mai ge pe pharbia sodara akwa ram chupe he akwa chakre ju guru solche I know verse ma ka pon ri phogle on one occasion an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Da ujichi modobi mai shugo chome ma mai chuka kribi mai ego chome chi jile have uji tawe have uji so we to chohe mai shugo cho umma kalino chillo kali occasion kalile no jishu he kolla kolale da sesevya ai kashi Niruguru no, just some Jaka Nirgu no, a day so much share. Da Jishuina no. Sisaviki, Jishuno, Ujichi Valley,
ade regida ni sama da umai puna hino no ai uji chi sama yu umai puna hino se kuligma ramaji uji chi veleri ade regida ni sama da jishino mai chuka krem ka krimi mai go cho umai puna hino annoe se vigi lina na hada perena. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Da pego chose jishuno jishuhi is va ujichi sama yu mepunano pere jishuno kava kola per. You have answered correctly. You have answered correctly. Nino ka pez ku chuchure to naza nino piure to naza de pere na ujichi larveleri urama ujichi larveleri ade rigida da muchu ka kribi mai umipuna hino jishuno anno kai pachilichi ni le ramage ni le topte ni le rakku topte ni le fitupko topte ni le tsutop no he va le shile yesepile no ni le la ni le shido to ria ni le shinana poi le shile to joe he va lina no pegi kuchuchue machuka krebi mai umepuna ni kuchucho to the pere da jishuno lina hipe se va jishuno lina hipe ko jose to have ro then you will live that pere ma se va pere tu nino pega bir victoria o yichi vile no proga bir victoria ni soroda se le ni hurle da se va pega pi ni re amai khume Senapati district hai kalele ri ira mai Infal West Infal East ka third la kodde Senapati no Senapati district no kodde e Senapati le hai pele ri ira mano Senapati district le umma he chithe humana ira mai Senapati district le mata perle ira mano chithe wa ta mana major tribe ira mano maya pro mana ira mano maya pro is sebda I no pega nina zakana kwa really jo level have what zugo he e mo puko sutsu jure really ira mo what zeledo da juhu he va kakidure sedzza ira me upume ira me peme ira me peme o zugo jo chi ko za ara ko zuria kana ya aba kana peuria tzu pakuna akua ulliga lile no sho da irame fume irame peme felkume khre se ver choze irame chille socialite li marra gurute leader me se li Reverend Gideon le me ma Reverend ko da thigdio Reverend ko da ina manzure dare fulemme ko heva sormar shire da heva muchobara mufuko sutsus wadzle da ko pru ina me alle pachu so churili azraz ko re ina mana wadz go he mufuko sutsute wadz go he political agenda wa anna ida mana wadz go he ida mai kahirano ko doguru he ida mai kahirano kuguru he kahiramano ida mai kuguru he ida mai samakrito mochomakrito to he surlishi demono kahirano ida mai kure kahirano ida mai kodore ai uchu he pajjugozo elaborate sumrile ano chuhu Bible ano prokahi Luke chapter 10 verses 25 to 35 pegu ani dachikali jishu no pe tinariri jo irame Reverend Dr. Joseph Kennedy irame PNBA executive secretary no hena irame team zole loving God loving neighbors senano irame team zole mache se
이러면 마치 세라 세계에서부터 더라 오 이다포레 아몰레메코 이러면 해 아노 베고세 뭐 보고 스테 테츠 부아즈고에 political agenda고 이러면 우프갈리 나오세 이러면 푸갈리 나오세 이러면 뭐 졸리시 이러면 릴리시 스스베아 이러면 해 스헬레메가 리세 저에 이러면 너 스마 피고 졸지 아노 베메 PNBA church 베메 치노 이러면 지 트레널 펠로십지 PNBA 트레널 펠로십지 이러면 봄에 비노메 미토메야 볼라서 메메 끼비요 이 메메야 이 메라서 티와 끼블레 스스베아 이러면 common language노 스스베아 까나까나 끼르시 스세 사르소무르시 멜라스모 마치 볼라스모 마치 아이스자 알라고도 마치 스세 알라고 세벨모 고추추노 이러면 볼라스모스 마치 멜라스모스 마치 텔로고지 멜리노 봄에 나갈리다 탈레 다 텔로지 헤 마푸에라 가이리 에 레도 봄에 나리 가랴 스즈 페블레 모함메메 나리해 메노 다타다고지 마타치 때고지 헤 아제려 아페푸에 나 베리리 에 레도 메메 나리 부랴 스즈 페레블레 이러면 멜라스모 볼라스모도 솔모 이러면 오프갈리나세 스헬메갈리세 주나이 베비니 스즈베아 굿 사마리탄지 parables de logi umekali da peze meli Jerusalem no Jericho le koda gochi fuhe muji shodome kadira muji shodome no fuji shora fuye dadatsu sra tennoa tivre permana no mepuna no tago religious no priest mekali akwa chinnaso kabi mekali akwa ye chinnaso kapita ufuta mekali akwa Levites mekali akwa Sakulima Samaritan Makaliakwa. No, Kareka Hese. Much no Buna Zanili, Malikalimantaru. Levites Funazakoye, Sazalina Kalimentaru, Samaritan Funanako, Rubajilici, eh? Le Malitan Nobe, da, Ko, Colera, Puvauja do Puadonia Buto, Sorau, Chibi, yes, the Vapu, also Chili Cabia, Fue Lebida, da, dollar. Makera pewe American G currently he convertedly dollar makera pewe India ma jili pobari gi shatulea kacha chare pungo demuze svea pia tare chon hojono kashata puriria ana davuzu pile da linan pea tare he parables na he kavrerli jishuno he gocho ujichi sama I umepuna higi be Hemeko se atino umeka iswe hemeko se atino shinapu nahi kaiso bie da ujichi ko supu nahi anno ko jobajilichi kabre ri umepuna no pego jose Samaritan puna no wa da pereira ilikum na se heva aino pegani na se MBCA PNBA main prayer matsu teleso majichupeko cho majichupeko no team so chose good Samaritan puna bia shinana poi legapi omwe do choe bano ma parkani omwe mo progadi no ina me jo level he me komo he savoko zigida bwe do choe ai baby ni e saklima ulekashi do choe kaba pale da jishuno Chaza ujichi ko sufu na hi baby kabre ridli ulle ka shi de juna hai prale ridli na hada surna be kabre ridli jishuno ujichi ko to la za fuko zira lina hi pe ko jose lawyer fu na hi ka pese kabre ridli submit to the law of God is love submit to the law of God is love Rame Yichi Koligi,
Mekali Jikoher, follow Tokojo, Tenoku, the Johano, Uleka Shidway, Jushuno, lawyer put a hip baby. So Victoria, submission to the word of God is love. American Ramacho Pelegi, follow Nico Hertilogu, Ako Hertilogu, Heno, Uleka Shidway. You know, PNBA, MBCA, main target, main prayers, Adua really, Gigi Pehe, or Jodini He. Gigi Petop, Lahe, Idamish neighbor, what? Nino, I know, Idamatop, Tolono, Idamako Shehefogo, Ramacho Peleti loredly, Ramacho to go calculate loredly, Idamava Uleka Shinas away. Says if there, Uleka Shi, you know, Gigi Petop like a lavatari, yea, says if there, Ilikumi Pepine, Idamasan as a smacky resolution. Jericho, the Johe, Ubugwa, Ujibugwa, research Munapego Jose. Jericho was a border city. Jericho was a border city. Unyu the jigali. Why? Jericho he. Do no Mahingi Adakubu, unyu the jigali, Adakubu, unyu the jigali. Why? Ye, Jishu Kisachili Pachilichi. Jericho was the center market known for black market. Research mana peko chose. Yishu chilichi. Jericho knew he. Jericho was known as the center black market. Uhira kashikoso. Motsu solaso. Uhira kashikoso. Totsu fukali. Seakuli ma kashi. Digo cho. Top tole sogo. Uhira koso. Ubugali. Ye. Gigi Pemano, moi, Hetai Mosole moi, Hetai Mopzilla moi, da Dugu, Ben Sogu, Sogocho, Ubuguera, Jericho he, Illicum Sre. Senapati no leading Sogu, leading tribe. Senapati no major tribe Sogu, Mekome. I know either my hip baby near Senapati he, Jericho no Takimo. Senapati he. Jericho zin takimo mocholeshi lileshi mekali Jerusalem na no Jericho le kodai do jo mo funa he mo no research so pogi fu he ni ti go chom wa fu no no ka le sabama ni he umuchi shujo sabama ni gwa ra research mo pe mana igi fu no Jericho ni le tago go pachilichi lijile no ka de guru se mo ji shodo go chome Roberts, Muji Shodo Jome, Adira, Funa Fuji top third la Furu, Fui da Panora, Tikere, da Heva, Ilukum Sre, Amolemako, Uchiji Petop, Joshi de Colena di Li, Le Coso, Sotapetagocho, Uri, Gigi Chishigojo, Utoamaka. Urakuro amange ben kosota de johe chiko tuni promakarena you know mulelo chichiokobu lipe Jesu Christ ai mulelo chichiokobu amolemeko mochoilishi Senapati ha drugs yo mashit tikjo bugwa nichi senama drugs yo we Nichi Shanama, drugs to wear. Atino dule. Lipe Jusukasa like a shinaze, Niva Burle Chorewe. Ni Lipe Jusukasaji could tuko Kalagi, Nico Hanaza Toa, or like a shinas Niva Bure Linye Chorewe. Mochoishi. Ligishe. Says if there, I know Hannah Peganis, the Wadli. Satan is trying to wound us. Satan no ni ujubilera buredo. Satan no ay ujubilera buredo. Satan is trying to rob you. Satan is trying to rob me. Ni Jesu Christ leka shi sato rapu akubu. Jesu Christ ko to rakbu nari
Satan no konihino shobatar le buridu. Shobatar le buridu. Monorda. Lirda. Mochorda. Nihino patare lili. Nia amang ebule lo ilena. Urak robule palena. Uzaka pibule palena. Sesevea ni ujurde lili. Nia chatsu. Urapale. Choboshile. Dino Satan no. Ida mahino ni ai patare le da. Heheva amani fok bunari. Amani ni vak bunari. Amani avak bunare. Shobatare le. Ni ujubile. Ai ujubile da borido. Dino ano है ना पे करने से दगवार ले ली PNBA है MBCA जी मजिशु का पैसा दगवार ले ली शे रमली पे जिशु के साथ चुप्पे का ये है रमली पे जिशु के साथ चुप्पे का ये है इले को ले तो रमली ली लाते हुआ से ली जिशु के साथ चुप्पे का ये है ida mai kalivagi korle polo tormari lati hwar kakala nan pele. The gospel of Jesus Christ has no meaning unless we applied it into a life. Ile korlegi polo ramaji chuppe ka ihe polo to rapa ovo soi mre lati hwar anochia ola ka kelido pele. The gospel of Jesus Christ has no meaning unless we apply it to the humanity who are in need. Duno rama choppe hetzapat ya kubume rama choppe duno charya kubume rama choppe duno mozza kubume lime vayi rama choppe ka ize fogo uvo soi mne li rama choppe ze late hwa meaning why late hwa era ina man smakru solchi PNBA hai MBCA no jo हे भैया इनमें पुमे इनमें मैं ये साबो कुछ गो है इनमें मैं कमट लेवनो लिपे जुर के साथ चुप्पे है फलो तो रावो सोया ये चर्या को मैं का क्रीम है या फगो राम लिपे जुर के साथ लेकर शिमा नहीं कभी जो से बार मो सोर का दिनो इले को मैं फुफु कुछ सिकी दाबे इनमें चज हे भैया इनमें हिगी मैसेज पे भी करूँ बना Musho mozuno ina mahipe bile. Duno ina mata pudlano. Rame le shira ina me chishinana poi le shibile she. Ina me come he. He vea kaivo sobile she. Ili no ra ili chishinana po come ya kaiso bile she. Rame le piagishu sama peno. Ina me meme ina mo po mata pudlake. Shira kapiso so. Kaloke. Reverend RP Ngupani, Reverend A Pfokrelo, Chilo Mushuno Fugapi, MBCA, PNBA, Heartbeat Express, so Bidun Kraloita, my chulili, Ramaya Shila Fuguzugu, Chilusole, worship team, the Mano Aqua Cola, count your blessing, the Gujuna Reno, so Ikrume, Ashila Fuguzuleshe, is the Guju Fuguzulore de Reverend H. Chokho, Ashila Saram Balichito, Jusole, Jukutuda Gubuji. Pego se ida mai ashila hi jo fuguru hi ida mai hi va MBCA PNBA ji program hi so cho vo sulukuru dono jo ikrumata fe thale no ramai ji lo fuwa pigo se ma ji chu ka pe no kuturo pia pajipia asa sa fuwa ka pisa no hi ve go chu vo ka yi go so de go chu hi ramai jo ju pe go chu le khorcha matale e se ve go chu se nikrumata fe thale ji lo jo o vo ka yi ve go chu na ya kwa lo ji ju go chu le no so le de go chu na se pe bi we. Every night.
电脑发不了就是，对吧？拉倒。哎，你过来这的嘛，第日本的空的本就是。你这是个啥呢？就让我把我老兵的学，让我把伊希腊表个不，嘿嘿，反正让我把伊贴头啊，让民的手考考嘞，没得分好分孬好，哎，侬没就别嘞，没就别了些。我这偏没说个比，头子来说个不，妹妹也不没要说个比。说个比比哩喏，历史学，一摇个就，可几个历几个啥，马瑞个不，这把学课个不，要你那可没妹妹帮妹那面目个去，一跳起来该发不了边，啊可没就打不了个历史，让么好分喏，你搞不了边位，让么你个学位，啊你往那里边让么。阿拉说不呀，妹妹不没呀，我不该路边，但是那路里呢，都个少个咯，你这个一路后边，我是哈你这个一路嘛那边，阿里边都个少个咯，我多个，阿里边出个不说，别弄几里就去啊，木条都个少的，你弄里几嘛那个边里喏。哟，可没买咖喱喏，比如个事，我你这是个啥呢？嘿，阿里边让买 MBCA PNBA 的，让买那么少个人还喏，阿里边别的你今天什么就没说嘞的，买咖喱喏，这把需要咋个比过来嘿？里边让买你要可没练你喂，你要可没练死喂，你这把你们道理弄多个么，少个么，多个么个打不的你干嘛个么 OK 表？啊，那就打吧，啊，可没打打不了你比过来是，你那什么特别呀？哎，你那爱的不比呀？啊，你不要要嘿的，你今天什么就没说来的，这把学要考个这个嘿嘿，啊，你不要让么你那爱的不比哦，哎，是的，这嘛打过了可没办喏，你这这里碰到该是这，这个也没做不啊，啊，你不要让么你那个事就是那可没来个做什么干法？你要历史了，投资来说，阿克玛干那干那个历史了，阿克玛那干那干那个历史个啥子？是哪能不阿贵啊？阿历史不啊？我那个是我是什么就没啥法打入个考个啥个标的，就不过这个路你就那就看到走，头来嘿，古路个比哩比就是打巴里个发个铁塔手考啥考喂，阿门。
Chokho Ramaka Chupe Pfokrelo Ubuno Luke no Koror Okokaji Uchumu Kia Ajemakapungo no Pa Makachao. Luke chapter 10, verse 25 to 28. Upir goes no. Samaria Tame Kajivano Anandachi Kape. E Koleo Ujichi Kosume Kalino Akuchilowo Foye Kolakuru Duno Hidel Pete. Modo Kapio Uchisa Kasher Nilokuru Duno Aino Ade Sole. Funo Lona Hisipe Ujele Ade to Raketoy. Kohidel Nino Prowe. E Funo Uchikola Pe. Nino Nimolete top the Nikashure top the Nikokoko top the Nile top the no Nilipel. Urame yes Lishilo. Ye Nitishiname ye ni Allah ni Yedel Lishilo. Ye Dishono for his be. Nino Capes Mache Seville Solo. Ye Nino Shilole. Grolo. Chokho, thank you so much, Mount Pisgah College. Thank you for blessing our hearts with a beautiful, beautiful song. God bless you all. Sir Neli, Kralotere, Edame Ramichipe Mutufura, Kume Probie, Ichulili, Tidiva, Idame speaker, Mrs. T.H. Sonela, Chilupia, Ikumatofo Tole, Ramino, Idame, Koprobigurus. Majichu kapele no chakrila sharaka ni chilo soleshe chiluhi chulili Mrs. T.H. Sonela ipiwe. I invite her to be on the stage. Ramakalo taure wish you telejavi ito puivani inichoe MBCA PNBA we combined fellowship hi speaker alisoni ve paupuyo tishiki lai ana ito center staff mai tani ne puila dani phachere dikhai PNBA zene idu moe MBCA hit zene idu moe da da avelelo hopte po dani itakulani be ara ine jolla biju ha MBCA PNBA bona fide women members Baptist women members my thosoni ko lawe havelo biju MBCA hine PNBA hine notima Allah sumani vela ili ne lamoe ne ta vivechi ko ne la ne ta soso ne ko la da ine ne ta hinra ka so ne popuno wa jo ito hayi velo bishu mama Allah sumone velo lo ramakalore alia screen hine lucky hine velo lo hane online hine chichi pa bishu hat poshu ane vechi pauli ane kwani ita mai message ma Allah sumoni be da ine to hia popuno wa jo ine ko laju ha ye akoko wani lala mo atsodo kai ni ipole mo ana ramai ikula bishipu ku vasula da ahma thotu thepane pichi poni ipola pi koko wani ilala ne ta vechi pokha tisinas ine kwani be I ha maumai ada Poumai ada tisha javi Poumai maumai we combined fellowship ha I bebejuma ali speaker ku puja ha ko da da ichwa daivani afne maumai I maumai ada Poumai ada sene na chi paulo ne paki maumani saulai te ma maumai sauze Poumai ne saulai te ma Poumai sauze ba dinas ne da hi pau pinowe Jo ye paupuya teaches it of screen hana here bure it of banner here bure loving God, loving neighbor. Rama lishishu alia nikina pa lishishu dania paupuya teaches hine pikate ani bure it greetings po ve puya bichu
Roma kilai ne su to so ne pa pui re esat has a text na hine beso ne pa pui esat has ito scripture reader ne ko mala hine su to so ne pa pui re ini chu paure naza Luke chapter 10 verse 27 hana hine I beso ne pui ara ini ha hin shu ku chu ki Luke 10:27 ha daikine Kotsue diluza Deuteronomy 6:1-4 and 5 hine kotsule sene ine chu Jishu Christani pue sisho bichu ma chiku pue bichu hansu hilo ne ngawa sho bichu esatesa ma tsopo ha chu ki puhine vetsu duane bichu ma aline Jishu tesu redone vechu ki puha chipa chu Hana Dahrii Kotsule Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5 hine Kotsule Sani jo Nani Luke chapter 10 hi khai pa chu sula anacho Deuteronomy chapter 6 verses 1-5 hine ita ju jo sula ke Are sahi lungmo zabbe hi jishune pa loving God loving neighbor dijina hine All the law and prophets hang of these two commandments. Tenipa Rama Rachila Pauchumani Pa Bishito Esa Tessa Rama Vichika Pia Bishop Pusa loving God, loving neighbors. Rama Lishiju Esa Tessa Kinapa and Nipato Deni Lishitu. Did you hear? Chika Hana Hine Rama with 10 commandments. Matthew 22 verse 14 hine jishune paushu ngawa sene chuo loving God Roma lishiju tijo ha da hine itani bahapta loe I mama I Poumai hi voices dai buet loza itaw hisa pepo hine Christian son in Yakuba voice shojo aliza itaw hisa persecution ha Love on your money so very low. Kailo bima, Beruhim, banana leaf, palm leaf, obi, honey, Zalaka, the toa. Jeju moi, Lohrii. Sanicho, Idan Romalisha, then fasting so buma, vechipo buma, Roma vechipo, Hanani, Ito Kasa, Motekolosa, Roma lishiju, Dijaha, Artapa Muhe. Sani Roma lishichiko, Dijumasa, Roma, Nini ear died the pula, Roma chipo, Hineto, Lene Pula. Roma Pile Pula, they deposit Savashuka, Konishila Moe. They depot out with Zupa Kaikoni Pula Moe, Ana Rama Telepula, Rama Chicha Pala, Rama Vili Hinesula, Sanijo, Itonia, verse 3 here, Deuteronomy chapter 6, verse 3 here, died and boy, the Loza. Therefore, hear, O Israel, and be careful to observe it. NIV, be careful to obey, Daniel Power. As it is a NASB in the Bible tali compare such a love with listen and be careful to do it. Kaito tilo alia Romani puya bichit pichikatosa so tosonia zulu kaito tilonia zazo tilo the Romachiponi power. Cho verse 3 hini ito daisulu Romachiposa Chapter 5, Deuteronomy chapter 5, here Moses in Romani Chika Kirupuya Bishito, the 10 Commandments was recorded in chapter 5 of Deuteronomy. Sanichua continuation here Moses ne powe. Paikata Bichurama Chipotosa, Chikatosa, near Kaito Tilani, near Zutu Tilo. Listen and be careful to do it. Ne pasala moredone, kaili hine ne kuti moredone, limngai moredone, Roma chiponesa, kaito tilo, aliane, so tosone, zato tilo, povasulo. RSV hine observe them diligently. Ate vibe
tene lila paso rama chipo sa zakoto dilo let tope puni zalure kai ni le ko dia pu haine salure dilo da rama chipo ni powe sani rama li shiju tiju firstborn is a die firstborn is a obey obedience rama chika zaju ni rama li she de ni tai ka la wisho ba ni rama li she de ni church ka la jo tai the ni jina bi ma ni pe pa via bi ma ni ai ta ni kushulo ni na we tu lo ni bible pula ni church ki ta wisho ba we mo ti mo so zo to ti ba ana ni zhe hi ni rama chi po zhe re do ni ready so ho so mo rama li shi chi kai ti ta ko lo za rama chi ka hana zhe ju ti ja rama ni zhe pa ta ito hi verse 3 hi ni ready next second point verse 7 hi ko lu chi lo za rama chi po ni pa you shi na zhe po ma ma shi ju va salo ni ra tho lu re do ni Abraham ku do lo Abraham likhai mo Abraham ku do lo za pu kitar ki his household his children his grandchildren his descendants pomaram sare do ni ram na ni sate poko ni nama do pu shu ti hi poi mo ni how mo ni na ino rama ha kan li shi itama Rama kikama, Rama such kika, you Rama ni hato puiba, Sani Rama kolo pola, ida mara tojola, ida mara poshola, ida mavechi pojola ke, ida marama chipo pojola ke. To press them on your children. Teach them diligently to your children, repeatedly, time and again. Nama hisa paukaka ni. Wishiki Rama ngaiso. Then beware, verse 12. Then beware, lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Niado, makila soni bube. Ni tenole soni bube. Ni avina sa ramani pile. Ni hama chu habiju. Pile here, never here. Ramani near a voice supile. As it is a near him, Hama shoju. By the boy here became near Hama shoni, Halula. You will multiply greatly. A land flow with milk and honey. Die boy, Chonazu, live Zania, they ni tuani bula juna literally paumwe than scholars manipa sana so dai arthai a land well watered za hamoju view po shinamara ki khawra ki shuki po sa hon dai harmony po tai tu kulushu o tai kore tani shira pa bare thote mo vai pa bare tani paumoshu tai desna pauna dai Desert the Tekai Kadani, Sabe Alia Hani, Zahani, so such my way, dreams died, a well watered land. In a jaw, they let that happen in a power, they had Poani Bulu Hurana, chapter 7, verse 12, following here, blessings of obedience. Ramachisalo, Jesus Sule, loving neighbor. Lea ita greetings in chita liko dai pere avi message so khapai ba de ile sabe ha hine te apaujuza ita ile so hala mo pune pau thepani ana ha hi characters aso dali ita ni ngoji bue a certain traveler Ma Ali, we have so any Elijah Ma Ali, ngawe. Puse, do to know my do hine dalane, Puwe Vapire, Puse, da Pire, 10 union, Kaipire Ma Ali, we have such Ma Ali, a certain traveler. Second hine, a priest. Le Paukene. Rama, Cuba